kakabsat update na kayo dito kubo-kubo mikin rusing ket 9 days nan kakabsat ket dito yun yang animal pasin iti hollow block na manulang kuan alay dualang alay yan tap naman pasin tapos dito iti kuan garahe mi dito bubon mi no pagyan ng water system tapos iti kwarto mi ni kakabsat dito iti kwarto mi eta dua iti tawa na so katawa na tapos dito iti kitchen na dito iti lababo na kakabsat and dito yung iti CR na yan dati high window na may tapos dati may isang bintana na dito tawa na kapag yan ang double deck nila so puro landukin kakabsat ti ginamit may tapno niligas tagat kuahan nga anayon tangamin di balay dagiti kayo nga naramat medya puro inanay nakita mo nga kayo palang kasta yung unag nagayam inanayin awan ti karganan so ati landukin iti kuan iti nalam iti kalaban lang dito aglati paglaki din na napapartak dagiti labor mi kakabsat ken dagiti skilled nga kuan nga alami may sapet na amang yang kilbong yang kil nga Melvin kini kuan kini Ajong kini Eros kini Basti kini Edmar ang sabalan mo kadagiti duwa kakabsat nga kalkali iti daga ngagbalin nga bubod isuti pagalam ito iti danom nalaing da nga kumakali ata isuti permi nga kalalaingan nga kumalay no tagpakali kanya ako sa bagayo lang kanyang no kata ibaga kanya da yan din na so dito yung kakabsat 9 days nga animal passing kurang na lang iti finishing kurang lang yun yung kakabsat iti kwa iti taw-tawa na kin redaw na kin flooring na okay ito flooringan pa medyo bakpilan na kano pasit ket iti lokasyon na dito balay may kakabsat ada iti karyan na and ada iti duwa nga mangga iti sangwanan na ken iti kwa mo dito ada iti kwa to damdamag ngamin nga no dati kakadwami mo lang nagbalbalay ada iti talo ni Lola nanti karing kini bayaw minyo ket syempre kakabsat nga maawan da iti unana nga papayang kanayon mi nga kalkalay atin ken suksuk bulen kini katoro artila ang likod ti balay mi ket nagmayat iti lokasyon na tauray la nakaang-angin ken nakaparparier kakabsat kadwami pay ni Lola nga agkulkulay iti buok na dapat iti aso ng kakabsat ni Agi diri ka man Agi kasta ti katalino na dito nga aso kakabsat so ti bantay min to kinarusing dito okay babakan so tayo lang kakabsat i-update kayo nga namalpas kaya abangan nyo kakabsat agyaman kami iti patuloy ibang supsupar tayo kada kami thank you very much.